Okay. Hi, hi, Nia here, and Okay. I want to take this. Okay. Come here first. What is this? You want kangkong? Kangkong. Let's go. Let's go. You want to take it? Yes. Nah. Okay, King. Kangkung umang. Mayo kangkung umang. It's me. Yeah, okay. You know what is this? This. Dia bisa cangkuk. Look. This is a whale. That's a. Look at this. Cangkuk umang. Itu. Wah. Daun jabang tuh. Nanti mana ya daun. Okay, kita ikin. Look. What is that? It's a cake. Oh, I see. Oh, okay. Hey. Oh, hello bird. Okay. Kebun itu bisa aloe vera. Situ pun aloe vera. Daddy, Aloe I want vera. to take a dog. What is that? It's too What's this? big. Oh, what is this? And this watermelon. Watermelon. Oh, I see. That's so very big. Oh. I think it's Jana right here. Jack is right here. Okay, come here. What is this? Itulah kebun. What is this? Greenhouse. Oh, the greenhouse. Wah. Okay, what do you have in the greenhouse? Look, Okay, kita bisa nama to I still really exciting. to mah kumai orang kunyit hitam. Kunyit Yes. hitam. Okay. Mayu agak That ditenang one? dito. The one? Kunyit hitam tuh khasiat ya sama baka What is that? This one. jarangau merah. Okay. Jarangau merah. Khasiat ya baka jarangau merah. Cukup mana ke pengerai. This one, Daddy. Kencing manis, darah tinggi. Cukup mana. Oke. Jadi itu anak jarangau. Anak jarangau. Jadi itu anak jarangau ko. Oke. I like your greenhouse. Ya. Look at You this. like my greenhouse? Whoa. Yeah. Oke, itu megak jarangau. Itu kayak jarangau merah. Mommy's still inside. Mami is inside. Mhm. Oke, itu mah jarangau. Udah We di get one, ternak aku itu 2 minggu pihak lah, 2 minggu pihak. 7, 9, 10, Jarangau merah. 12. Bisik ke udah besar. Udah kata udah besar ya. Oke. Jarangau merah. Hasil jarangau merah cukup mana? Darah tinggi, kencing manis. Oh, banyak kebuah aku nanam jarangau merah. Jarangau merah mega ngasuh. Nanti bisik racun di dalam tubuh. Jarangau merah tuh ya boleh nabar ke racun. My name is Nia. Nah. My name is Nia. And then welcome back to normal. My subscribe video and I thumbs up and then subscribe. My slimy video. Now let's get started. Oh yeah. Oke, besok jarangau merah, besok mega kunyit hitam. Oke, you tell me, what is this? Orang mata? This is a vegetable. Vegetable. Jadi sayur ini umang. Nantinya diikat sayur tuh, tapi gal ya, agaknya. Yeah. Oke. Mana? Oke. Kita mega bisa. Look at this. We get a flower right there. Right okay. there. Okay. Oke. This one. Kita bisa. What is this? The fruit and then right here. Oke, jadi itu We get nanti a kita big mendak tuh one. mah We get a Kecepak. small one. kecepuk. Oke, jadi kecepak tuh aku nanam aja kok ketiban. Tuh mah cukup mana kena orang sakit mati tubuh sepia. Jadi tuh nak sengaja tanam aku. Jadi tuh coba
rumput. And Jadi then habis itu keep buah itu. watching video and then Buah must itu. subscribe. Aku nak nyabut ah. Aku nak nyabut. And then Lalu tinggal must hit. aku. And then Tinggal must aku lalu jadi video. rumah berketok macam kau galak. Lepas tu bisik. Diberi aku teh manuak sebanyak aku buaya galak. I want to talk for you, and then all day, and then I'm not gonna want to, and then baby said, Nak dengar tu berjakau tak? I don't know what to say. Okey. Jadi kita bisa cepat tu tahu tanam kita. Cara makan yang kita ambil yang po akar, tahu ke daun itu, rebus kita, air ya, hirup kita. Pahit amat tu. Cukup pahit. Cukup pahit tu. Engkau nyak mak buah yang mana ke darah tinggi tu sayur. Nama tu? What's this? This one is pinky. Bendi, correct. Tu bendi. Okay. Daddy, I see the little one. What? The little one is so tiny. Okay. Okay, let's go the next one. Okay, jadi tu aku nengok madah tadi. Daddy, look. Tu kemuntiang. Look. Ya, kemuntiang. Nama kebuah kemuntiang tu degalau aku. Ni tiah ke namanya penemu sedak ketua. Kemuntiang tu boleh kena Like a wing. ngetu ke darah. Sama kita bisa terlihat semua. Agimit subak ke amat ngumpul buah kemuntiang. Aku ngigak buah dulu. Ngumpul buah kemuntiangnya tadi lalu simpan di dalam bolu tutuk. Nyak mata ke dempak, nama tu ke bisik. Agimit subak. Tu ya. Tu buah ya. Udah habis. I put something in there. Okay. Tu udah habis. Udah ada. Okay. Kak berbungai dah, tanya kak berbungai dah. Okay. Jadi itu sete We get daddy video. What is this? Jadi kita bisa sete tumbuh tanam aku itu maga. And then Jadi my daddy video. to kepada kita rosal, rosal. I want Okay, rosal tu udah besar. Yes, wait first. Okay, now. my subscribe daddy video. So like and subscribe. Sama Ali Gawai. Okay. Tu merosal. Jadi rosal tu tanam aku itu baru berapa 2 bulan udah mesai tu. Jadi kita mendak buah ya. Okay, tu buah rosal. Buah rosal tu mana jadi ke jus. Okay, tentu kita kalau ngirup jus rosal nah. Jadi buah rosal tu ambil nanti dijual di pasar pun boleh tahan gerga atau mar buah itu. Okay. Kelempeh harinya rosal tu maga boleh digagak ke namanya tua. Tua rosal cukup nyamai. Asai makai namanya wine. Okay. Untuk pun tak rosal. Rosal jadi saya amat nama buah tu. Mayu amat ya jahit daun. Tabarin utai yang kat aku, okay. Jadi itu magak bisa serai. Serai tu bisa serai. Serai nama tu mas serai ubat nah. Serai wangi, serai wangi. Serai wangi tu nanti mana ya ke sayur. Bukan yang sayur. Okay. Serai wangi. Tu mau tak bisa ba dito, ba aku dito, ba luar tu. Jadi loto si tidak. Aku nak nemu nama tu. Okay kita kunyian. Nama nak tu. Aku dah kak bunuh aku tu subak. Dan galak amat ya. Tu aku besar ke. Aku nak nemu nama tu. This a lily. Jadi okay kita kunyian. Okay kunyian tu. Okay. Nyaja ilak kita mendak baru ilak kita mendak baru
Jarang merah di bisa ditanamnya. Oke, my jadi subscribe video and then thumbs up and then mash and then my subscribe and then all day and then my subscribe slide video and then we play like this video. Oke, udah. Oke, bye-bye, say bye-bye. Bye, keep watching video and then my thumbs up and then what's about the dress. Bye. Oke, dah. Don't touch. Oke, bye-bye, say bye-bye. Bye, Kiko. Watching my video. Oke, dah. Nhà để cả năm mày à ghê à. Nhà nó mập nhà đi. Kena gulung tikai na. Laban dia manca ge deh na. Lagi padaan muka. Dah.